Kai kebanjaya ke Al Nassr menta kemit ha ke jilikai ha ke Saudi Pro League Persia ke Al Shabab. Ladak Al Nassr menta kemit kan jopik Al Shabab kum taru ke jingkermen pan kur trofi ke Saudi Pro League kelan nangjan. Henry lada jabak Al Nassr menta kemit kan matno ke jing syarem kemat Al Shabab kum taru kelan nang du jingkermen pan kur trofi ha ke Saudi Pro League. Kata ruswa bakan second du haka ne katayu kebanwan Persia ek Al Hilal haka ba mentag Al Nassr klatam satang arpon yak Al Hilal kumta menta kamit kadai ke jinglikai ke badon kamtam na kamtak Al Nassr banyo ek jingjob Persia ek Al Shabab kenang baga jingkermen kan don ban kur trofi mentak ayom haka Saudi Pro League ringin sepet kai ke banja menta kamit hawa ke jinglikai ka sedang Hagapor Cutaway Shiteng. Na kamta jung tu perlok basyat page football lengbau Epic Sport ngan saburu kaling hapo comment section jong kani ke video. Kum taru kumba pisa kermen bag Al Nassr kan kur trofi menta kayom kermen ru ba menta kamit ka Al Nassr kan la ban pelim yak Al Shabab. Namar ka jing yakni ban kur trofi menta kayom ka Saudi Pro League kalong bait nadha hapdeng ka Al Nassr bat ka Al Hilal. Namar ka jinga jan poin hagaba menta ka Al Nassr katam satang arpoin ya ka Al Hilal. Lada jabak Al Nassr menta kamit kan job ya ka Al Hilal kumta ka sanang tam bun poin ya ka Al Hilal henrela jaba menta kamit ka Al Nassr kan matno gi jing syarem kamat ka Al Shabab. Kumta lada jaba kan matno gi jing syarem menta kamit ha ka jilekai Persia ka Al Hilal. Ladak Al Hilal kan lawan pelim ka Al Nassr. Kum taruk Al Hilal kan sakeno sendon ya kedan keban ningkong jong ke Al Nassr naga Saudi Pro League. Ti kumta ke jingkermen ya ke Al Nassr ka dei menta kamit ha ka jingilekai Persia ke Al Shabab keban deiru ka rai ke bakut naga menta ke Al Nassr kumno kan don jingkermen neem ban kur trofi ha kini jingilekai kiban dangwan ku blesibun.